Medafo maminchia wo na mensanso ema wo akwaba emfa wo mbra emergency Ghana TV eso enenso obade ne de yenkwa asanso ache yembiem wadom yen aka yen ho ama adepa ache yen yeda so tenkwam abone bia aka yen de a ne ye toa yen nwuma so nenne openi bi nsem a etweguo no enya asem ketwa openi ye koye ayi amana ye ayi meka ayi asa wote ase wakoye ayi mana ye ayi ama sisi ameka sei no ekase ye kase emma openi ni wo ma owo emma na sinimu ma na eno ena ba mo wuodi na kunya besi ho na openi se wabre na okoko huri kwot na aso na owuo se na di machie ne enko makura ase na ansa na openi ba beko no oye nhihye bi to ho ema ne mma no ema emofra yi eno ha asema ba akire no enya asem ketwa abusuafo ne mmofra no twini twintwan se enya de anhihye ya openi no eyere to ho no omu bedi so omu bepre amana ya adwuma na omu ne mmofra ne di twuma mentwe bi enya asem ketwa omu konto papa kame ho ne yenko tie nsem a esisi wa akire ne ekoso ewa abusuanim ne ye ba ye hu kwan ye befa so ye bekasa asem wi kame ho ne yenko hwe video no embra owura akwaba Eja nana Krobea. Oho te say. Pacho you na moso we. Nyankopon ya dom. Odi de say mawura. Pacho mi din pa de adwoa ode. Adwoa ode. Na mabrofo din de ana owusu banahene. Ana owusu banahene. Pacho. Ene ye yemfa utwi de no. Adwoa ode. Ada obi bi ni aputo obi bi ro nana. Nya obi bi ade ma mi ode. Nya bibi an bat me hu ne dachi am. Hu ne dachi am. Onu nso hu se onso di ode. Ah be ka tan se bi nua no me di ode. Oh. So no kra ka se me hwehwe no. Aha. Oh yako. Aputo yi. O de ba fofra ba. Be ma besie ma besie. Se ba koro ni ba kono. Aputo na sa de be ma besie anso aba. So de ba ma mi ode. O de asembe bo. Yo. Okay, ufre hin e ba me wura. Pacho mi fra manfrum. Oshima manfrum. Awia yi asem ben ena ede wa free oshima manfrum abaye nim ha hyawasem na se kirikiri mayente ase. Pacho yo na me de wano ase. Asem ede me ba ye nyina ne se. Me papa na atena me free enkransa. Ana me papa nso free oshim kro kitwa bi wo ha free ohwidie. Ba tete wono omo nana mo betra manfrum. Ufi oshima na akwa manfrum. Eti menya mfie nsia no ana me ma me de me ba adum na me papa ti adum to de me ba ye no na yesan koe wode me koe se wode me cha mi swani nti ma ncha nso eti o ma na na yere ba ko eba ekwan so befa ebefa bare won kransa eba eti efi okohwe mu no ne ntamo na oti se ye bomidin ti ye bomidin no se mi kunu se wawo ha ba wo se ya la akra na e ma me de ne ba edum ba ti akra ne de woni mu no to obekofie ho akwa bisa ampa okofie okobisa na chese e me na me ma me so ma me ni o akwala se me ni age ti o ma na me papa to nkra se onfa memre na de adure ne de otemia eyeye na se na sabre no papa ne o ma me ajai onu mu ni ko bio. Okay. Me papa no e wo hene nti. Okay. Eti edum na me ma edum ana me ma me de me bae. Ana me papa ede me ekwa manfrum. Ti eduru ho no ana o se o ma me ba kwani o. Ana o sa de me kwache ana obi sa me se hwa na me ne betana. Na betene me nsa ho sa ma me ne so. Okay. Eti me ne ma me ne te amanfrum a me papa wa adum. Eti ekono ho no so weekend bia on so eba. Eti o ma me papa we otufo chiame owu ana banahene. E o ma na papa no yes o sifie. Ti o sifie no na cha se ne nanna bi okofa ne betena ne nkyɛn na one ne ba himfie frɛ ne George. Eti o sifie na cha se George no e na ehwɛ fie ne so. Eti ye fie no ye te mota
yes anwa mea ela me papa dete na kasa ne mu papa na wonyini kakra ansa na o si fie no to si fie ne wie ye no ena ne wo fa asefo ma me mpanimfo mi no mote bantama to mote bantama ho no o mo fa ne si fie ne wie ne wa anche fie no ena o mo besere papa no se o mo pe ba bia da no mo da ta amaso o papa wo fa ase no mienu ma me mpanyimfo no ena ono mo ba o papa fie ho o mo ba papa o mo de beto papa ne nua ono so awu eni se wo mo pe ba bia atena enti papa no e mo ba bi ntena me papa mfa ni tenye enti eto aso na akokola asem na ne nua ne sei e bia na ya mpa ena oba na o de dan ba ko e ma wo ena omo ne omo ma ne omo na mo nyina e kwotena sa dan ni enti nam sa na papa ne nya nche dan ni nti no na dan ni bi gugu ho ena ma me ba ko no so fa de kete no so di kowura sa dan ni na sa de papa nde ma na ankasa no obi mo da ho ena ono nso afiri enu akoba akofofrom okay enti wodam no ena akokra so se nipa wunyina ho ana wadwene no na aba yi kakra ho a to wakaya was me madosu efie ni mi si yakra menche eti se maba na de we yamma de we die ntina wo so san koda sa dan we eti ho ana na dwene no san abafo no ye nyina eti fie ni ye didi nkoma eti dakro ana se gaya bi me madosu enti papa ne wo mo ntokwa sa eno pam wo mo ne wo ko eti wo mo papa krom ne asuofi asaman eno mo no ko hu mo so amo eno mo so amo sei o wabusia fie ne si hoi obi antim ntemo nkotana ho eno mo ko eno mo kotana ho e ho na papa de ba ko ne man han eti me papa ne mampanimfo no ba ko eba wa driver ni won le twi ne de ne ba himfie ha eti ho na me papa sei o pese jeli ben ni nti eni nti na homa na ba beda ha no mu de wadi ka ye bia ma wo mu e wa tafoa eti so wo a na jeli free mu me nkotena sa dan ni eti emu a na o ye sei o frɛ no wo fa ase papa no kro nso obedi ade na wanyini on so wawu ansa na de obedi to o frɛ ni frɛ America ba se o metena na so no wu a na o se dan we se me wu a me bayi dia ne kasa ne am de nti ama me ka ne sanse me papa chembe ho no me ndene na ne da ho ehwe no no wanyini eti me nyina na ne da ho ehwe no eti adane bi me ba krom kura na bibi se kofie no sa na sa adana na papa bewu ti mi do na ote ni mo na me tena ne nche na me ne nyina yete ho eti ho na ne yere ba ko de aduane bre no elam de me ko seven ena otwa bi ma me enkola me mi no alam ne omote afa mete nkra na nche nkra wo mu didi asa papa na edin ti aduane no ho to mu wie ya me ko hwie nsuo na guo no me hwie nsuo na gu ba na elam se papa adai o chase na chase wo wu ano nti wa o ti aduane ho ne nsa no esi aduane mu ena me baba ya no sa me no 7 years panyine no ena so man bele wa bla ka ho me papa mo so o mu fie ba ko ne wo fa so fie e baton no ne de no ho ena so ko ka ho tu America ko me papa mu fie ho no ko frɛ na busuafo na sa ko na ko frɛ na yene ne bra na sai tim me ya oluma o kasa chiri ena de me nsa eye yense ya so ne mu me ho anse wa fe o fie gu me ho iti o mobile no e betam no ene de ne call county hospital ala papa ne wuye oluma yi wu efe iti ewu bi wo ho a efe iti o wuye no na esa sa ta no na chembe ho na me demo na no ala me demo wo wuye ne be na wotwe ena ni nua na bantuma fo no e be pa chew e be sre dan efiri na ho se on kanje ni nua na so no ono so awu bi eti awe ho sem ne se dan na me demo no eno na edida me papa wo me papa nua ne so wuye on so ho a se o mo baba di da funu na
na mayi meniama na me ne mema ya davalandem kopin so mu ye ye ni wie to mu ye ye ni wie no me ne kola ne da ho sa ena da kro na papa ne se ohena na de obedi me papa de ena o se maame se o papa ka tia se edan we o wu a jali be frifia nti o fa nti kom ti jali afri ho dada ena o se wo ko sa dan no o ka se wu a yemfa ma wo no okay na metim tibitima minim se me papa fie ena mete be 2.5 years ni me papa ofase ba ku wi papa payimu eti na me papa e ofase ba ko su fra brochira aba ayiye no ye nyina na ye na ye wie ye no akontabuo no sam na no ba kuro ma be fa enema bi aba enema meton bag ti me betwitwi ho ana me ye bu akontani wie na me di ka be wura me papa fie ho me ase wo moto so no mo ba ti ni se ga brochire ni wa ba se oba tie fie na me kra me pa konwa e di ama wo mu o mo tena se bi na mo makwa abo mo se miminti e no mo baaye adaya mami ajewa na ne dasa adan wi iti wono na adi mami ajewa de iti wo be ka kire me se ba chi bia ono ni ho a na mi susu mi ni ho a wono ne mma me papa ofa se no na je se me papa nana mo o me baba je dan no afiri me ma ho eti mi nua mu biti no mse hwe o de bia na o bia o sa ba bia ntu de tenem e na me de me ditima be 3 months ni de chesa ahotonim de wa brechire de wo koi ti ma mi no ba kolo no wo ga na ha no a wono se ma me na wo koi 8 years so oburo ono no dan na o mu ba ya na me papa e ma o mu tenem no wati asase ni bia ka ho ena edan na ye chimbe ho no dia ma han etu onno emum ne sesei o simi so se dan na me demo no ne mfama no na bi san se o se akosu akwan du na ese dan no o munye na se me metu o mi ntu ne mfom ho na dan na ya akosu akwan du dia me pa cho debi to aso o de to aso eti me da wo mu ba me mfi wo mu saa afa me ho mete na ohene bi ohene otufo atane hen otia momfrum na papa bi ka me ho na de kwoto nanim ofre wo mu ama he o mama eti ma me ne ba no me papa na chese me papa nana bla panyina mpansa obese wo so ono so tetema ono ne frɛ me a me fa safo ne koma ne maame mo say ye ne maame dan ya na minim fe dia ho metinti me wo ho a no ma ba me so me wo ho a no ma ba me so sa me ho mete ale se mo bi ka yam se me famra utek na madaro enti sesei no hwan e na asore se o je sa dan no de afiri wo nsem me papa wo fa ase no ene ne ba be ma no wo papa wo fa ase no ene ne ba be ma no kire mi bibi mu sa wo papa wo fa ase ya wo kana semi e ka woni a efiri ba ntema be sre dan ne ho no me pa cho an e ma mienu na e ba aye no emu ba ko e ma mienu no ba aye no ba ko awu akaba ko na e ma ne yetere wono de no wa brochire nti no nka ho te sa brochire ni na pressure de o ha no Ghana ha ne say wono na adi ma me giwa de enti wo meje dan ni mfiri mi nsem na abusua ni nim se edan ne nye abusua de a na emum eye wo papa ni siye me pa cho han onum nim o mu nim pa sa fie ho no eye wo nkoa ne papa ba uti ho bia na se o papa ma bi wo me pa cho me papa ma mi ni ete ho o mo te ho no mo no o makọ o mo ho se wo mo koje wo mo de no me pa cho debi enti die na abanti a wo de a wo papa ka so free ho ajari be free ho na kotenem na obedi na de de ma wo no wo de nko na wo mani sase ye beche anam pa cho menim de enti a omu yesa me hu ne se bia me ma me nko an enti se omu mo to ndo omu ma me mo omu ma me mo so na ye ekura enti menim se bia omu ma me mo te awore ase na omu ye ekura enti na de wo de wo nye papa ne ba ne me ni nua ba odi na chikra na odi meto no
ya wo na wo hye papa no ya ente se wo papa ebewuo no ebi ana wo ne ntem nye bibi sa de te e papa no onyini ye no no onse nipa bi onyina wa ye na me ka ne se ko soja no sa tana himfi odi o tana himfi 63 years ansa no wo eti wadi nsem ni bia nti chese e ba so onyini ye no ne wo faase o ne bawo ne ba panyini pa akra no wo ye ya mama me ni firifie ho ase nye se bi obi be kasetia na se na yona na ahomete eti nye bone kwanso bia sa na wo faase fuyi e wo betena fie ho yona sa na odi ko mu so ese opamu wo mu firifie ho ti na one ne ntamo ye enti sesi na da wo wuto me so abusua ni nyina so pa ne seinti na wo so wo mo je wo nko a wo de abusua ni nyina so nyina na se sa maame na me so ana ono na sefo na ba me ho sisi ase o mo je dan no ye ka eye me papa o papa ena na di otufo chiame no ene obewu na chese me papa nkra bere mi na one na obewu no de ma me papa to de ma me papa no ena papa ne tena akonwa ne so sa ma anti akoye se me sini pika se eye wo mu ase na akonwa no ebebe fie ho no otufo se papa na so mache akonwa ni fira busunya bi mu etu o mbeba ba di o makonwa etu obo akonwa foforo na o di ama no ye nyina e ba himfie ha opemso bi sa be papa se onfa ma na busunya na so onfa ma ne ma o so onfa ema na busunya sam prensa eti emu ho no kra no ese ne mani bi edwa kaka say wo de o papa di ama na ye di ye eduri ya so di o di akoma rebusia eti na wa ni munyam nte say kra papa kra di abramu eti sabio say ye wa wo kra na wo si dan no e na wa ma minya ba bi na kra na e na di ama me say dam se wonya bia watu ana say da chi bia no uwu a na mafama dia na nte say de mia me papa esika na odi si fie no okay atie for adiode na ewo yanim hai na producers no de krata bi aba beto manim ha from 33 ya eye salmons na etia akwasua ode of Oshim Amanfrum ya se wo hwe stamp esi so a Ministry of Works and Housing na che se rent control department ena sakratai ifri na wo hwe na tifi asem no a o se recovery of possession. You are hereby commanded in the name of the Republic to appear in person before me at 9 a.m. on Monday, the 18th day of August 2025 at the Rent Control Office, Bompata, Surukumase, near Prempa Assembly Hall, and on every adjournment until this case is disposed of. Krata we hwana de brew ewura e ba cho me papa nana no maame no e ba be ma no e no de brew oko ye kwa dubai ne de ball wo e ko ya de ote asem nanimu no e bisa me odika bisa wo ela maame no e ba be ma no ba ma ne se de maame de na dwene no wanyini nti eti ene se ne papa ne wofane wotumfo chiame wacha ne maame dan odi ama adwa wode atenem na ode ne dan a mesi mintu eti wode ba se omumwa na omuntime etumi mfim kwadu ode kobo wo hono ode kobo me na mesi omu bisa me se me so me de se na se ana owusu bananya se na nye papa no edina na se me papa no eti na omu nyina hwe manim na che se papa no wo fa ase na papa ne badia na omu nim se
e obi na be han wo da na mama obi ba bi atara ena wai e friend say omoji o modan ne bi ani pakro no esi wontu omo say ono kro didi ne papa atem afa di ntwanto so de koto me so no odidi ne papa atem na sende enka ho ana se me na sebio be o kra yam papa ofa ase no ya teme kitekete ya me baaye no makasa eti ya woda na sebio bi oti akonwa kese ewi so eti entra mo betwa e de atom so no sebi didi me papa atem na me didi na tem sai iti omo ya no mo se ne be court iti ma hwe wo mo ani ma court pepe bia mai hey Edinio Drake Junior osi akra ya Krobea Santi Nyankopon Israel wadwuma pa ene wadwuma den a oyo edema amagana twins favorite osi good afternoon Nana ya Krobea Santi Clemento GH osi akra Nyankopon tongo so anya okese wate kire se mudwuma die motna so siesie fie masem ensoba the wise men of Utek FM I greet you from Belgium Jenny ene kase yate Jenny yeda onso wase ene sha wo hwe na wuti ye wo Belgium enti sesei die onmo ka se ne ayon die onmo de be court onmo de be court na jaima ne court we obi bla na temi nje obi sa me se enko court na se nyem na me ba okay maybe we scam me de be court enko court na se na me ni skanka what the maba na de wo se wo de unka se o de asembi court court me serve na de court no wo be kwa ye discan na ye kwa na se ye fra court a ye scan ye kwa akwaje free won sama na e papa koko ewo ayumso mpasaso ayumso be de me wem se okoso janimu na oje asase no menim ho but ye hwe nyina papa ni koko ne wo fa asefuo mienu emema mienu na kohwe o chemu miensa ana o ma obi aba ko no no na de owu ye ne wo fa asefuo so mu fa maye ti se ye nuam kra bi kra nya ba bi asia ye mu se no kra na o mu fa maye aw asade adidi asa BP muswa mo de ho mo se si ade odi ade no wo de asem wo yi akwa akoto nanim de odi ade no me papa o ma me nua asefuo ni bia papa ne ka say oje akonwa na to buhwin no obi a betimi edibi enti akwaye say o mo san ne na Nyankopon adom o mo de sansam ne ba me so na buhwin no adana ma me ne be fie ho no abrekire ne be fie abekasa a kire me no o mo di echi ba eni eyi kwa no mu nyina ntematete to ben kwa akonwa ne side me say de wote akonwa ne so seisei no obekura atuo mu no wo de asem ye yi akwa akoto nanim me de ato nanim da bia obeka o meka a kire wo mu da bia sa okay memma mabedwafo nsemisa kwanya na asemo a wonom pese obisa adwode onom abisa no maame de maame nti bibia se wa ha sesi ya na omso omu tuwo anaso omso ofiri mu a omfa maoma emu de ehia pacho mfiti ase na de omo be ha ase be 2.5 year omo be ka kire me de saa no omo kan ne sei say me nem na dachi bia onu ni ho me ni ho me ntimi mfa ma memma eti yesa ho kakra ne amfa anya yi menim say me papa fie na mete eti memfie omu menim say ko ba bia mremu a enya adwuma eti bi nua ba ko ono kra so wa bruchi on so ka say ye hwe so me ba bia mu ha ne so mo di abai ndisisi omo ba mienu de toso mienu no de omo sesei de toso mienu die me tu min tu you omo je omo dan nze dom di kan be kan ye no ase asesa fe de nom titinem u free mu a untimi mfa ma oma me pacha na sisi e de omo se wa wu mu no kura free mu kura nsa na
wo makura din abem saa na sisi e no wo mo ka no me pacha wonim se efie no o papa ankasa ne to asase no me pacha me pacha obetimi aka ho bibia kire ya ma ehun se ye no kure se o papa ne to asase ne mo nya abusu asase me pacha mi swani na proto na da hom de na o kan na ne yire mo e kama mete se papa ne proto ne da ha no wo hu krata ne da ho adi na wo so ana wo se fie kra de bia electricity bill ni nyama bi ba kra utimi hu nipa na ne din wo so no ho adi na wo so me pacha me papa din o papa din na wo krata ne so me pacha afi o papa ma no wo to so sei o papa fem nyo ma me fem me pa se but to so be 20 years ago ebi di wachi wo che bi me pacha they say wo mo tifi on dia wo che wo mo bia busua wo fie wa na me pacha dem bi de wo mo a wo che wo mo ne de obi ani fie o ne se wo mo wo fie on dia say wo na ayeketwa wo mo me pacha wo ju se de ben parent na nipa bebire wo fie na wo nko ana papa ma e wo fie na say wo na ye de ani asi wo se tu me pacha dem nim kakra na say o mo no ba o mo fa no ho no mo beda edan ni mo no papa no akire o ma wo mo koye no ana o mo papa ne di wu ya o so mo kofa anti o ma dwene na ese papa na wukura o mo ne dem iti o mo ne di kan be dem afi ne fie nyo fie sa wo ba betina mu na se nipa na wu a se nkire se ya odea wo bo wura bi din se wo papa no e wo fa so ne dem wo ka se ofiri mu a yem fama jeli what yase na we free me ba cho tiase jeli tiase jeli nim se o papa kan sa asem wi ba cho okay dinete se jeli tu onu onim se wo tu de dan na ma wo me ba cho wo tu ye no na de obedi me papa de no ase o papa se emfa de manti wo ko enti eno no papa ne kan sa na abusua no ono nko na ejina kan sa e ma jeli tu ye anana obi fufuro wo ho a ebasi ebisa ebetuma ebisa no me fato nam se na jeli mo e ma me mo odi kan ye bi ma wo mu ninti no wo wuye na mo ka so mfiri mo na no firi nti no obi ani ho bio kan abusua no bi ani ho e ka ohene no ho na ohene na wu ohene we ndi oba ye no Matias ye me kasa abre na o kan kire jeli se jeli ntu na be fa na abusua no obi ani ho a ye basi ebisa obetimi de ato die so e ba cho be papa wo fanse na ma papa na obedi na adie ninti oka me na odi ka jam se jerry titi enko wo chibi me say papa ne si betu o ntu no mfa da ne ma abusua no obi ante sa asem we da bra ka sa obedi ade no e ka sa asem e ba cho ne mana no mu ye wo fio no yete o muti e ye wu nu anom no dizia ye busa jeli be ka de wo kan se onim se papa ka se owu a onu jeli ntuni emfa sa da ne ma wo e ba cho obeka jeli beka e ba cho akra me da si eja kwa me na anti odi what da say o papa abusuafo no bi ka say o kwanye papa ne ba no na o betena na nchen e ba cho abusua le pa de obi anka bi enchire me da na me papa ba panyini pa wanyini ono na nam say be ya ba akofo ametifi woni nteno ese ene si ye di ni pa ni di nya ni di te fa cho nti ma me no da say obi aka say ma me na oya o say we onam we ne hene ne seba na hene ne hene seba na ya me fa ne say wanyini na ode kasa si wanyini say nya papa ne ba no sa ai we fans say nya papa ne ba na ba panyini wo be da tumi ya di term say obi ya o papa ba na say nya o papa ba obi ka so obi nse ya no won kan wo fans say nya papa ba no any question again yes woni wo so amuna bubusuafo no akoda me papa bubusuafo o mo be sere dan ni da mu no woni o makoda me ba cho me be kotara me no nka se na anu ekura no mo ne me yes ade no me no mu bla ne frɛ me kra me ada no obae o say ye be frɛ na me frɛ ni nyina stop bon kra onye ebi nkyerɛ ye da me kasa nti a wi ya da enti uma me na o tiaware ase na o fi ma na say papa ni jana nsa e ba cho me ma me de
ono wa nware no eye passion e na ode nyemo no na mbate onse eyi bi wo hono mo a sabe be ma wonye wadwen se ebia enka be ye yi enti wo koye ayi ba ko pe a na pew ana stie be ma wa address ya se wo koye ayi mane ye ayi a oba no ebe ye din pa so be ka kire ze wonyi ayi ni nwu a obe pini so obe yi aguda o address wodi na ebo ohun se papa na no oyire mu bebiri ti akwala ni usuru no suru na ba chame dasi mati bro but yakoshe video no aba nanso yentumi entie obakofo anu masem ne enfa njeje enu nti ye betwentwen so awose etam tuku yenya abotre abusuafo ne ba na mo so be kyerɛkyerɛ mo nsɛmu a ye hu kwan ye befa so ebeka enye sa akoye se ye tie obakofo anu masem ne de ejeje abusuafo nso enwose ye ekɔ ne sa enwose etwa sa enu nti ye betwen abusuafo ne ba na mo so wa be kyerɛkyerɛ mo nsɛmu na se ya peniampa se ne awuraba ne ka ne ye no krede a enie na nsɛm biara ɛwɔ hɔ nsɛm bi ehyehyɛ kones na ebe yiye pie ne ya kan nsɛm ɛwɔ afidie yi so medafo me de besi ha sei ebre ne nti da se na ye besan so ahyia biem aha ye emergency Ghana TV na akosua adepa enso ne medin da se na ye besan so ahyia mi se mo antimi nka biem a me ne mo edi enkra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corpland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corpland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corpland to tackle this problem. So Corpland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Corpland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Corpland for your next online transaction? Visit us at www.corpland.corplandtechnologies.com.